Rukira bashaija oyo nyimba kabambi iguru rukindo wa kana kazarwa 2016 ukwezi kwa kana umwaka gw'Orwenda-92 kandi ishe akaba aryo mukama Patrick David Matthew Kaboyo orimi wa kashatu kandi nyina ni Best Kemisha. Aha myaka 30 hingwire aha myaka 3 y'obukuru oyo nyimba kabambi iguru rukindo wa kana akajumure ngoma ubu arukusikira ishe. Omukiganiro kitu erizoba Moses Ikagobya ow'emyaka 69 y'obukuru omutura wa Rwensenene omuri Western Council mu district ya Bunyangabu omwe abantu ababire bariho obw'omukama oyo yajumure ngoma bwanyuma yishe kwiha omukono omungaro akatuza yo kwezi 16 kwa kana 1992 mu irwaro lya Mukaga lya Mulago ni kusangwa Kampala tukatunga umwana w'engoma ayatuzaliwe ubwo niwe oyo nyimba kabandi iguru rukindo wa kana kandi cyo mugesa mubi ngo mwaka gwa 1995 mu kwezi kwa kana omukama yise oyo Kabumba Patrick Matthew Kaboyo akayiha umukono mu ngabo yatuye kandi cyonka no bari bayagenzire kuko abantu bona bagenda tukatunga umugesa ngo akasiga tuzalire umwana w'engoma. Ikangobya nayijuka izoba iryo mukama yajumwire ngoma okucerana mnonga akatangara ahabo umwana muto kuba umukama. Abantu aho abarukoze n'amazina gona gakabaho umukama akayinura twalya twanywa buri muntu wena akasemererwa ngo insi yona kakinja kunururwa rubaze rwonka ikaba kirahari kikaba kirikinde muno kandi bagamo kitakabahoga akajumure ngoma 1995 bakabina imyaka 3 y'uko kandi abantu bona bakasemererwa muno abantu bona bakajya kusunga abuko akasunyako n'ingana akasumukana wakabali umukama rukira kimwe buto umunsi yona. Reverend Clovis Charimpa ayabiro speaker w'orukurato kuru orw'obukama bwa Toro yatushobora bimwe abinte by'umukama oyo nyimba kabamba iguru rukidi wa kana ebyarabiremo okuza ahangoma. Umukama ono oyo kabambi iguru rukidi wa kana talikiye bambi namu neisa atabikiye bambi abo bakagwetwe ngoma ya Toro kwija kurora nabakuruka ibara eriryo eryabaswe nkuru kandi otalikiye bambe icyo kimonyisaki habwo kuba akatabaza ise wakabana atabazibwa karambi emigenzo yone kagenda rukidi ono wakana oyo bamukwasira wokuba kabaliwe myaka 3 nikichweka na rubata isenta mukwasire yakwata emyani mwenda yaginagira ise muiziba iziba barisweka ise yahumura na bayisenkuru kabamba iguru yahangiriza kurga umwaka gw'Orwenda-95 umukama oyo ahamyaka mitejo hakatebwaho abantu bo kumuyamba okumukoza omuryaba hakaba hari umukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni nyina mukama Best Kemisha Princess Elizabeth Bagaya kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi hamwe n'abandi. Nyakake Harriet obwahati oryo muhwezi wa muhikirwa w'obukama bwa Toro ayatandikire gukora mu bukama bwa Toro umwaka gw'2010 kusyana bwahati nagira ngo kwiha umwaka gw'2010 wo mukama oyo yasya emyaka 18 kandi akatandika kweshariramo omukama atiramane ahanshonga nyingi kandi kimwe ahari ebyo ebikuru no kurwanisa okujanjara kwa kakoko ka serimu kandi nkaba muhali yabo ari yatandikire nabo kutandika n'imyaka 18 omukama myaka 18 akatandika ibirimo eyamani muno no kukorora ngo nayirengera demesa abana indwara zitaze namino obwire bwa polisi omukama
twizire tukora nawe natabura natwereka kitemerewe gukora kandi atugambira igiki kitemerewe gukora ubundi gukora abantu abatora ubundi n'indi batora ekemu hari ebyo omukama abansize uburwire bumwerero eki atukozere obutajwaha omwe abantu ababiri bariho obwire obwo n'owabiriho president w'ihanga rya Libya kano Muammar Gaddafi Reverend Clovis Kyarimpa nashobora oku Gaddafi yizire kwatagana n'obukama obwatoro kandi kyatuleetera akaseko amatama ito abantu batoro nubwo omulemi wa Libya obuyarozere ekitiinisa ekyabatoro bahaire omukama oyo nyimba kabamba iguru Rukidi wakana amukoro gwihanga lino ubwo independence October 9 emyaka egiye nyuma omulemi we mundu kava wa amani na abamerikani bamutina yarora abatoro bamutereza amagi omwana muto abantu bona nibayimukire akaguzo kiki kinyakuruhu anya kwizire witini sara bagamba ngo nubu mwana emyaka hati na 30 eyobukama obwa oyo omukama oyo nyimba kabambe iguru Rukidi wakana naja kuzubwa nko mwebembezi aresere ntunguka omcyange cyatoro kandi orwanirire ebyo buhangwa atireva kurora ngo baza abantu ababiteka ndiko utabangu kubumaka abantu bagire ubuntu n'ingeso abantu barole ngo namunokera abazaire kuterera abana by'ingeso mundi no koleka ikorwe birungi hari abantu nduru nagamba ekisaru eki kitasiswa kana hati na rubata kandi omubintu omurubimbi orwaine eki kiri namba M okurora ngo ebyo buhangwa nebirindwa kurungi hano ekisaru eki nikirindwa kurungi muno obu bukama bwa toro buri muno bujaguze emyaka 30 Reverend Clovis Kyarimpa nashobora kyempango erikumanyisa omcyange eki omukama owabahangiriza alihangoma obwateka omukoro guno gwokujuka ebakweta anniversary ekito tugwete impango aba nayongera okwijukya ngo n'abakama bali ababandize obukama bwabo bukyaroho bamwe arabakirenju omurutoro nibagira ngo obwebembezi bwa oyo nyimba kabambe iguru kido wakana buresere empinda hinduka eyiburi omwe arikwesimisa kandi erikurebukaho insima abo kuba obuhabuzi bw'abaire burungi tukorena kurungi tale mukama anyakugumire mukama nyakurobirwe kandi obukomitiva ukamukaguza icyo kugonza na tugaruka mukurundi mu nahondere biragiro tonkense yetu atutererire ngo nito tulindo obusingi kandi korweje tutundira obusingi hano na kwatanaza na government tulindo obusingi tugonza mukama wetu tujaguza tulinda zamu norore kikali hapi tungire ikitari cyetu yarukirwemo kirungi muno omukoro gw'empango eyo murundo gwa 30 nugutekatekwa kureta abantu benje kurwa mu bicweka byensi kandi emikoro yo mwaka ogu neja kubaho ahansi y'omutwe kurwanira obwebembezi obwekigendererwa no kurebera hare Tayari West TV ntujja kuretera byona ebirabeho mu kujaguza emikoro y'empango butuno makuraga gashakwa Justin Nyakisiki.